boetapele bja ANC be boswa ka Limpopo bo lebagane le mošomo o mogolo wa go tsošološa mokgatlo le go kopanya maloko morago ga conference. Modulasetulo Mathabathaba le lephaga la gagwe ba thupile ditulo tše 34 go palomoka ya tše 35. Malekgotla phetiši a mahlano a paletšwe ke go kgethwa ka gare ga komiti phetiši ya Limpopo go akaretšwa le Dixon Masemola wa mešomo ya setšhaba yo a lobile go kgatlhanong le Mathabatha, Polibišele wa thuto, Thanti Moraka wa dipapadi, Seaparo Sekwati wa matlotlo le Nantin Dalane wa temo le bona ba paletšwe ke go bopa komiti phetiši ya profense. COSATU e re ile go thega boetapele bo kgethilwego le go etapele ke modulasetulo Mathabatha go aga semphato sa boraro seo se tiilego. Mošomo wa rena ko go šoma kudu le bona ba African National Congress o re age mokgatlo o tiileng o leng gore go na le kwano. Mokgatlo wa makomonisi o bego o le kgatlhanong le sephetho sa Mathabatha sa go phenkgišanela maemo a lekgetlo boraro ga bjalo o fetotše mawa. Dilo ja boetapele jwa African National Congress ke dilo tšeo e le gore ke tša maloko a ANC a re tsenane le tšona. Se re tsenanelago le tšona ke ka lebaka la gore ke rena ba semphatho. Go le bjalo mosekaseki wa dipolotiki wa go ekema o re kgonagalo ke e kgolo ya gore Mathabatha a ka fetola kabinete ya gagwe morago ga dipoelo tša conference ye. Ka morago ga dikgetho bao ba kgethilwe ke bona ba santse o tšea marapo le ka kwa mmušong mošomo o santse o dira ke bona ka gore ba na le mandate. Morago ga conference yo ya atlegilego ya ANC ya go kgetha boetapele ka profenseng ya Limpopo fa modulasetulo Mathabathaba a kgethile go le boelela lekgetlo boraro a mangwe a makala a ANC go bala le selete sa ANC ka profenseng sa Mekga ba re ba ile go thega Mathabatha gore a phenkgišane le maemo a baetapele bagolwane ba tsela ba ANC go conference ya go kgetha boetapele yeo e tlago ya bosetšhaba ka kgwedi ya Disemere. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Polokwane.